Okay guys, it's your boy Majilele from H-Town. Namuntlha hikwalaho ka Bungeni ka Baloyi. La hi nga kona ni khome Mr Vukosi ni khoma na tatana Baloyi Mfukeni. Hi pfukile njhani? Mfukeni Mr Vukosi Mfukeni. Hi pfukile njhani? Mfukeni. A ku ri ku borhiweni ka mati laha so ni lava ku tiva ka tatana Baloyi ku va titwa njhani ku va service ya Mr M na Vukosi yi mi borhele mati. Hayi service ya Vukosi water drilling yi ni khome kahle ngopfu, and then ntirho wa vona wu basile na mati va ma kuma hi ku hatlisa. Lero loko mi tirha na vona i vanhu vo olova ngopfu ene va hatla va responda hi ku hatlisa loko mi va kombela ku va ta mi pfuna. Se hayi service ya vona yi saseke ngopfu, yi ni khome kahle ngopfu. Okay, mi nga va tsundzuxa yini vanhu lava va lava ku borheriwa mati? Vanhu lava lavaka mati ni nga va tsundzuxa ku ri a va hatli va tsutsuma va ta ka Vukosi i water drilling ka ha ri na nkarhi, hi ku mati ya ha chipile. Ku ta ba nkarhi lowu mati ma nga ta durha, mara sweswi ka ha ri nkarhi wa kahle ngopfu hi ku mati ya ha chipile, ku borha swa ha chipile. Se a va hatlisi va tihlanganisa na Vukosi ku ri yi kota ku va pfuna hi ku va borhela mati. Okay. Mr Vukosi, mi titwa njhani loko mi tirha ya n'wina yi sasekile? Hina hi titwa kahle ngopfu tanihileswi ni nga M and Vukosi Tombstone and drilling. Yeah. Hina hi titwa hi tsake ku tlula na mpimo. Hi ri ka customer ya hina hi khensa ngopfu for support ya n'wina leyi mi nga hi sapota. Vukosi M and Vukosi drilling yi borha mati ya huma, a hi swi endleki swi nga endleki mati ya boheka ku hi ma kuma. Swi endleki hi borha mati hi nga ma kumi. That's why laha hi ma kumile ka 15 meters. Hi lo borha ku ya fika ka 60 meters hikwalaho ka ku customer yi lava mati yo tala ku tlula na mpimo. Okay. Mi nga hlanganisa njhani na vanhu lava va lava ku borheriwa mati? Loko mi lava na hina hayi ha kumeka ka ti-WhatsApp, ha kumeka ka ti-Facebook. Mara nambara ya hina hi leyi landzelaka 072 615 7963 na 066 na ivi yi ku 068 0969. Okay, ni khensile. Inkomu.